Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. Plants in Belgaum, Bellary, Bijapur, Solapur, Gulbarga and Raichur. They have plans Ask of your specific 20,330 tons, Speaker sir, of metric megawatts in power generation. Dusre zale Speaker sir, tengela ani ek ye they want to put a steel plant which is 72.5 million tons. Ye projection Sagarmala daha. What I want to clear, Speaker, those Sagarmala project it was mentioned here, which also pertains to this coal project. Ki okat passenger an HR time. My direct contention, I would request the Honorable Environment Minister, is he aware of this project, that there is a projection of 137 million tons of coal? What is the stand of the government on coal transportation through Goa by private companies for their profits? What is the benefit the state of Goa will get from transportation of coal from Vasco da Gama to other states? And what? I have answered, Speaker sir, that does not want to exceed the quantities presently permitted. It's very clear, Speaker sir. रेल्वे ट्रॅक जेन्ना जातलो ताजेर जर एक एक्सिडेंट जालो नाजाल्यार लँडस्लायड जाली हिल कटिंगा खातीर नाजाल्यार लोकांची हेल्थ एफेक्ट जावपाक लागली कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशना खातीर जाल्यार मंत्री आमकां उत्तर कितें दितलो वो सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आपल्याक खबर ना म्हणून अशें सांगूंक जाता आमच्यान डज सेंट्रल गव्हर्मेंट ओन गोवा Speaker sir, Point of order, Speaker sir. Speaker sir, point of order. That's what he said. Speaker sir, he made the statement. He has made the statement. I am not making the statement. As an opposition, you see here, we are all united. आणि जे कोण नाही ते तुमकांय कळटाय कोण नाही ते जे कोण नाही ते करच्या बरा नाही कित्याक क्वेश्चन आज जाल्लो म्हणून सगळ्यांक खबर आहा होय थोडे जाण आहा तो बिजी आहा बट बिजी आसले जाल्यार येवपा जाता आशिल्ले बट द होल थिंग इज दिसपी पडटा न्हू कोण आहाय ते आहा हिंगा हिंग दाखोवपाचे आहा सर आहा ते सगळे काँग्रेस पार्टी इज ऑल अगेन्स्ट कोळसो आमगे काँग्रेसाचे इकराय आमदार आहाय आमी वे ऑल अगेन्स्ट कोल आमी सादे कोंकणीन तांकां सांगिल्लें कशें तुमचो षडयंत्र आहा तो की आयज ऑपोजिशनाचो जो आवाज आसा तो दामपाक सोदता तेन्ना हावस एडजस्ट जालें आनी वोटिंगाक घालें ना परत जेन्ना आमी सगळे मेंबर्सांनी बोवाळ केलो तेन्ना सेक्रेटरीन भायर येवन सांगलें की एसेंबल जातकीर मागीर तेन्ना मागीर वोटींग करूया तो एग्रीड बाय एवरी वन आमी भायर आयले मागीर परत हावस जेन्ना एसेंबल जाल्लें तेन्ना डिविजन दिलें ना ते डायरेक्टली 20 डिमांड आनी हो 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसा तो कॅन्सल जावचो कारण आमकां तेजो भरपूर त्रास जाता रनिंग ऑफ दीस ट्रेन विल एफेक्ट कोलपात हो तर येत जाल्यार आमची शेतां आनी नुस्तें काबार जातली पयला CEC रिपोर्टान दॅट दीस कोल ट्रान्सपोर्टेशन इज नॉट फिजिबल फॉर गोवा